Kuhitukira tafarira ya urimi neria kurikanite ta diversified cropping system, arimi kuma gicigo-ini kia RUNYENJES kaunti-ini ya Embu ni mateithikite na mathomo maya maria mamahuthirite urimi-ini wao urio mahete umithio migunda-ini yao na kwambiriria kugetha magetha mena umithio. So teknolojia zile ambazo tunahimiza wakati huu ni zile ambazo zitasaidia wakulima kustahimili ama kuweza kuepukana na janga hili la mabadiliko ya tabia nchi. Kilimo yako kakuota kadogo wako katoto tulitoa kwa madha kana kupatia mahindi yako ya kukula na mahindi ya kuuza hata mboco ya kukula uendi kwa nduka tena. Kuhitukira mathomo maria mamukirite rungu rwa gikundi gitari gia githirikari kigi urimi kia Global Research Organization Center UNYITANIRI-INI na ruhonge rwa uthuthuria wa urimi na mahiu KAUNTI-INI, arimi aya ni maugite ni mateithikite na njira itiganite cia urimi undu uria umagacirithĩirie magetha na njira nene gukiringithanio na hau kabere. Kutokana na hiyo ukulima tumeona mazao imekuwa ni mingi. Kwa portion kidogo tunapata mazao mingi. Kama ni upande wa mahindi tuko na variety ile mzuri na mbegu mzuri, ndio tukasomeshwa tukapanda na tukapata mazao mingi. Makiaria mari itora-ini ria Kirangano gicigo-ini kia RUNYENJES, maabitha kuma ruhonge-ini rwa KAUNTI-INI, murimi Kagete hamwe na Catherine Muriithi ni maugite arimi riu ni mataukitwo mimera mingi iria mangihanda na iria ingitiria riũa inene na gutigirira kwina irio cia kuigana mahinda-ini mari mothe. Ni turageria ku encourage arimi meke kindu gitagwo diversification. Diversification ni mugunda waku ndugakurie mbembe theri. Mugunda waku ndugakurie mboco theri. Geria kuhanda mboco, geria kuhanda mbembe, handa irigo, handa mwanga, handa murio, ati ona mbure ngiukerenge tondu mimera no yothe ndirari kwa ya fertility ya tiri iganaine, ndirari kwa ya mbura iganaine. Kimwe yacio kana igiri ciacio ni ga survive. Njira imwe tukoretwo tugithomithia arimi uria arimi mangihota kurima technologies ngurani nigetha mahote kutuika kana marahota kwirigiriria climate change. Arimi aria mamukirite mathomo megi urimi ni moretio kwambiriria mihang'o ya guthomithia arimi aria angi niguo nao mohigirire njira-ini itiganite ciigie urimi. Tuonete ugaruruku na tukona arimi magire na interest muno magithomithio ni arimi aria angi na magetha ni mongererekete. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni Wang'ang'a.